Primo
se zahvalimo našemu podporniku in prijatelju našega kluba, ki podpira naše delo, izvrstnemu trenerju, Celja Pilvovarna Laško, to je Branko Tamše. Imamo velik aplavz. Branko je naše delo podporil tudi z klubom 12 listnega koledarja in danes mu ta koledar tudi izbočamo. Danes vas poročamo, da je ostalo le še nekaj koledarjev, ki jih lahko kupite seveda v pisarni kluba. En aplavz tudi za Branko Tamšeta.
Preferenza Silvio Preparando l'unifica sempre per conclusione Zalabes Rocky Pancossi Preferenza Silvio quindi inizierà con il 5 di settimana Zalabes mi parliamo che Zalabes lascia Gornicka
vidimo, zdaj pri 6-3. Imamo 2 minuto odmora od dela domačega trenera Sebastiana Sovića. Počela se naša nagradna igra, naš Ježek Rudi, ultra razrečneža, ki se bosta pomerila v streljanju 7 metrov med seboj. Za lepe nagrade, nagrado so prispevali domači igralci in prav tako igralci Celja.
nie trącisz, nie błąd, wywołaci ekipy zabiorowe, wyzwolenia, reprezentacji publicznej. Sylwia Niewroka wywołuje ruch Krego, społecznie dodaje Roka Moniczka. Sięga miłość, dokonane pozdrowienia naszego Józefa, klubu Małej Ukrainy, naszego Racja Moklicza. Z tymi nagrodami rozdzielności nami Anczykorami mogą poznają Łukasz bliżej, Łukasz Łukasz.
Zadevnik za Celje, dosegel ga je David Razgor. Pa smo tudi tam morali, gremo bom da pomoč
serije. Zadnjoj 12 minuti. Šime Ivić. Šime Ivić.
To je pa tudi priložnost, da mi začnemo počasi z nagradno igro. Še vedno čakamo Ježega Judija. Mi pa smo se v drugem času, igri danes tudi prvič, Tadej Kobel, številko 24 na hrbtu, 16 proti 10 za Celje v napadu 2, domače moštvo. Vaše prijatelji, isključite da je vam pogleda. Domaći igrači, pitanje je kada Ingudo, Vlaj igrača man, isključena startera i Kobeltiko, Žan Šol. Sedmih minutov bude slušao razvoj, vratnik pa u drugom času Nils Gujer. Zatim je David Raskon, 17 Rodijanac. Viktor Najmović, Miloša Šupla. Zanim je bila glasna reč, dosega da je igrala 18, ali Nikavčić. Gremo glava se nabače, Budeva, samo še igrali svoje. Scena volata di una sponda, nego una pista.
Prekršek nad Dejanom Pesnikom. Samo za 9 minut. Limaca Šačila za Sirije Kogo. Hrvatski Vukić, Nenjava Pavljavaki, Sena Karanaško, Urban Grisa. Silvio Colorato per la stanza e la lascia Emil Protimare Sergio Tuso Ali Raso Prekršaj nad Urošem Štukom. 20 proti 8. 12. Rimonke Gorgana. Jotovska. Današnja Francija.
Davimo la sbarra. Wygrane z ceremonii dyscypliny wielkości. Lajka Stefan. Wygląda się wygra.
Celiani Tigran Semai. Domaćega trenera Sebastiana Sovića.
Jože. 17-16, 13 do Rodiko za Celjane, 13 minut do konca.
I bratki założyły Ewangelia. Valentino Silva.
po mnenju trenerjev vsake ekipe najboljše za tekme.
najboljšega igralca na strani Celja Premara Raško, po mnenju Radko Komšeta pa najboljšega igralca pri svojem igralcu. Majte počakamo, da se zdaj igralci podnavijo med seboj. Vas pa, dragi gledalci, vabim na slednjo